bamdinga inyanga egodla ikhwame namaphupho ekhove kwasondela eduze kwakho uphume semamathe kusishaya mhlahle emoyeni ababhulela abalali bokhozi indaba zabo ngesabathi ilanga lihubha amazolo dumani yadume esizweni hlahle somhlebe unodela mzimba bheje emfazweni empandla hliziyo zamadoda ayibomvu kodwa kwazi igazi idibanise nenyama ndaba ikhala amanzi indaba zadi umndeni isithunywa sikaJehova esithunywa amasayoni isenkoma esingahlobi ngapha siphinde bafowethu sinikhumbuze umuntu ubonga sefile akabonga sefile abantu abaningi bakholelwa kuleyo nto ukuthi umuntu ubonga sefile sibonga kakhulu Umakhosi nolwandle esihleli naye la namhlanje endaweni yaseThekwini umsebenzi uhlonipha kakhulu umsebenzi wabantu abadala ubambe kahle kakhulu sendaweni yase-East London uhlonipha kakhulu umsebenzi futhi bayabuya abantu bayabonga uma use-East London noma use-Cape Town umoya kuyena kufana nokuthi uza kumina futhi ke yena ongcono ngoba iprize uyadabukela but by the way uzoyihlolela ukuthi utholakala kuphi nendawo e-East London kanti ke futhi isithelo sikaJehova sesikhona e-East London nekhemisi isikhona awuchazi itholakala lapha ikhemisi nawe futhi utholakala lapha nesonto utholakala lapha make siqale ngekhemist umkhulu siphe inyweba sibe nekhemist e-East London siyabulela kakhulu umkhulu ikhemist ise-Oxford Street pha down opposite i-library e-Central Square Dr. Khehlelezi pharmacy iphaya mna ndiyasebenza nesigodlo ePamyo ndifumaneka ePamyo iPamyo elapha East London ngase-Free Hospital number 22 Kenwick Road Pamyo East London nesithelo sipha ePamyo kule ndawo ndisebenzela kuyo ndiyahlola i-400 uhlola ndiyahlola ndiyanyanga ndihlola from Monday to Saturday during weekdays nisebenzela from 9 o'clock up until 4 o'clock and then Saturday nisebenza from 9 up until 1 o'clock. Make Makhosi awusho yini leyo garanta ngayo ukuthi mina impela umuntu mayisefikile lokhu ngamenzela khona yini le oyenzayo othi ngiqinisekisile le ngicane ngasusa simnyama mkhulu ndasusa simnyama ndasusa amathins ubasusa ngantoni abantu sinyama ngoba wonke umuntu uthi uyasusa dinemithi mkhulu endisifumana apha kuwe strong uqithi nakonze uthatha lo mithi nje ndilapha nje hayi fundele apha yonke into manibulele nami siyabonga ke inamba zakhe babukele emakhaya njengoba niyibona zikhona ku screen if ever you need ama numbers or ufuna ukwenza iphumelo yini akawuxela 078 078 332 332 3086 3086 078 332 3086 nawe ke mama osekhaya noma nawe ke siso sekhaya ungenze kuhlushwa indoda noma uhlushwa yini uyasaba ukutshela mina but uyabona ukuthi mina ngakwazi ukuthi ngixoxe naye Makhosi ngihamba umfonele noma uthatha number yakho umfonele ufix umshado wakho it's better ukhuluma woman to woman and futhi ayisorte out yena woman to woman noma unenkinga yangaphansi discharge or whatever osaba ukuthi ukhulume kumina but kuyena ungakwazi ukuyikhuluma noma usesithenjini ufuna lesithenje uhlakaza usale wena we talk to her mina ngakhuluma nami siyabonga ngiyamthanda